Россияда педагог һәм остаз, Татарстанда милли традициялар елларын ачу тантанасы азнакайда зур бәйрәмгә әверелде. Анда районыбызда яшәүче төрле милләт вәкилләре катнашты. Алар үз телләрендә бәйрәм белән җырлап, биеп, тәбрик иттеләр. Բարևձեզ, հարգելի բնակիչներ, ազնագայցիներ, շատ ուրախ եմ բոլորիդ այստեղ այսօր տեսնել. Sizi Azerbaycan halkı adından tebrik edirəm. Bayram bilen. 34 millet bugünkü günde böyle kegine Aznakay'da yaşayıp yata. Alarının içinde batır itip bile diasporlarını birge jiyatırgan Dom Дружбы Народов tebizinde dostluk yurtun tüzüp koydu. Diaspora bugünkü günde bile sizden alda çıkış yasakanlar maturu itip bugünkü günde anda işlep gireler. Üzerinin uruf adetleri, üzerinin tradisiyaları yuvalmasın için, onlarını halkka kursetir için, onlarını bizge kursetir için maturu itip iş alıp baralar. Mine bu yılda bizden respublikamızda, bizden cumhuriyetimizde, şu özümüzden halk tradisiyaları, halk uruf adetlerini saklav yılı deyip ilan etildi özümüzün prezidentimiz tarafından. Şunanda uruf adetlerini biz saklarga tiyiş, onlarını iska alırga tiyiş. Onlarını özümüzün musabilarımızga, buğunlarımızga, balalarımızga jitkirip kaldırıga tiyiş bulabız. Мне было 2 годика, когда мы сюда переехали. Я здесь выросла, но все же, несмотря на это, мы всегда чтим, соблюдаем свои армянские традиции. Акылы тустван зем. Эбер яктыкыл ялинчанша хамрын уява килдемер паян. Потом Масленицу, Рождество. Все праздники вот такие большие празднуем. Şuşa yıl aşışına geldik. Hem biz özümüzün halk oyunlarını hazırlap geldik. Beyramda ballar için buslar atraksiyon işledi. Yara